Биз үйдө жатып алып эле отасыңарбы, жака чыкпайын. No, I'm wearing that. No, this is not good. It's not good with this outfit. This is not good. Авышкандыкча кийгизип алдым. Who you're telling my story? To the whole world. Unbelievable. Oh, you didn't have glasses today? Today is Monday. Бутун кийгизип атам. Go. Олар өткөндө эмелерин тиккизип бергем. Кайнежемкине баратабыз. Мен бүгүн Озунбек, оозум ачканы. Шакыртабыз. Үйдү барып чыратып жыйнадым бүгүн. Прям вылезала. Саат канча болду? 5:30 болду. Дайле тапочкамды кийип алам. Такие тапочки. Классные. Вот. Чепченьки. Сейчас покажу. Вот. Все. Кеттик. Туруп эле жүрүп баралы болуп эле кетип баратабыз. Бекеде. Баягы гүлдөрүм, сону өсүп атат пока. Мына ашкан машина айдайсыңбы дейт. Көрө өзүң эле айдай бер дедим. Мына биягым, болду. Жап-жашыл чөптөр. Саргар элек тетигелүү сатылды $590,000. Аркасына отуруп алдым. Машина айдабагандан кийин күн мени бетке урат. Ошо. Туугандар өткөндө гүлдү жолук жарышат экен деп жазган экенсиңер. Мына морекини дагы заказ кылып алдым. Майда гүл. Мореки көйнөгү менен такыр эле куулушуп калды окшойт. Буну менен Кыргызстандан алып келгем. Эмеден Дордойдон. Мен бир үйгө кийгенге көйнөк көрүп элечи десем, бир кыздар, "Эже, мына могу жакшы чыгып атат" дегени мына ушуну алып алгам. Жакшы экен көйкөлүп. Анан муну болсо, Патрисия наш деген бренд. Чистый вискоза, 100% вискоза. Что жолук алып алдым. Жакшы экен кыздар, ким Америкада жүргөн болсоңор, Кыргызстанда эле чисто вискоза жолук алсаңар, сону мына сонун экен, карагылачы. Шыпырлып түшпөйт, жеңил, дышиши. Сону. Дагы жарашат экен деп койсоңор, мен такыр эле башыман түшүрбөй алдым. Дагы башка цветтерин алдым. Бирюзовый тоже майда гүлдөрү менен, анан эме, жанагы эмечи, илбирсин деп койчу. Ошондой. Ошо 3 алдым. Муну дагы бир чоң гүлдөрү менен мурунку видеолорумда бар го, ошол жолук. В общем 4, алхамдулилла. Өзүмө жаккан жолук таптым окшойт. Дышиши, жеңил, чач көрүнбөйт, и вообще красота. Келдик. Сонун жер. Yeah, we just, finish it the last month. You finish everything. Wow, yeah. But not Oh, I can smell the fresh wood. not furniture, yeah. Yeah. And how was it before? How would it look like before? Before, just walls. Just the walls. Yeah, you would never use it, right? This thing, everything is new. This is going to be another kitchen? What is okay, it's just a room. It's a bedroom? This is bedroom. Oh, it is going to be a bedroom closet. Yeah. Nice. Wonderful. And this is washroom here. Another bedroom Yeah. or office? I mean, you can use it as a bedroom if you want. This is gym room. Just like a recreation room. Okay, great. Congratulations. Nice finish, nice everything. Yeah. Look, bathroom, Ahmad. Wonderful. MashaAllah, MashaAllah. Very good. Very good. Very nice color. Now, all you need is 5-6 more kids. I don't need more kids. Great. It was finished? It was unfinished. You see, Anand? Yeah, हमारा जो ना garage जो garage है ना ये उसके नीचे का Oh yeah. Through that door, right? You go to the garage. no that's a room. That's another room. That's a storage room. Yeah.
But from that door, we can go to the garage. From the okay. other side, we can also go on the garage. Oh, So yeah. let me ask you a So this question. was like this, and then I finished with Why do you need all this Oh. space? What are your plans? Huh? What are your I plans? just put a big projector screen. I have extra room already. Very good. Good job. Nice. What are you doing? Nothing, just dinner. Oh, okay. So Azra was asking me about fruit tea. Fruit tea, how to make it. Yeah, Fruit tea. yeah. She said she had some the last time she came over. It was. Do you delicious. have a teapot? So if you want, I can show you how to make it. It's very simple. ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੀਣਾ When are we going to do namaz? after this. After food? Start this one. Дагы кызыл тазыл жолугумду салынып алып, дагы Коноко кетип баратам абышкам менен. Бир жерде отурдук элек. Коноко эми дагы бир досунукуна баратабыз. Көптөн бери кезгелек мен Turn left at the traffic light. ушул жака келгенден кийин кире кетели деп досум менен сүйлөшүп койду. Азыр бара жатабыз. Бияктагы бактарды ушундай карайт. Көрдүңөрбү? Американы жаман дейбиз. Тигиндей өлкө, мындай өлкө дейбиз. Кандай өзүнүн экологиясын караган өлкө, көрдүңөрбү? Мындай кыккап келип, сонун кылып бактардын түбүнө салып атышат. Мына жаңы асфальт кылып атышат ар бир районго. Ушундай токойлорду аралап өтөсүң да, каралачы кандай жашыл. Биз аябай ылдый жака кетип калыптырбыз. Даже Чикагодан ылдый жакка алыс үйдөн эми үйгө 3 саатта жете турган болдук го бул жерден. Бул жерден бурулат экенбизби? Жок. Next. Turn right at the traffic light. It's yellow. Ötüp ketти авышкам сарыга. La. I took the wrong one. Are you sure? Yeah. No, it's okay. I know, but I should have taken the other one. No problem. Мындай токойдо жайгашкан үйлөр экен, карагылачы. Иши кылып аябай бир бай үйгө келатабыз дейт абышкам. Үйү аябай чоң деп көрөсүз. Мындай үйлөр бар экен, окшош үйлөр экен. Turn left on West Ishla Drive, then take the third right. Сонун үйлөр экен, бай үйлөр Turn экен. right on South Chapter Road. Действительно бай үй экен. Кооз үйлөр экен. Карагыла. Arriving at 13021 South Chapter Road on the left. On the left. 13? Is this the one? 13 what? 13 or 21? That one. Тетигил үй экен, моряки машина турган. Ушуга келатабыз. Now, those are
ज्यादा करना क्या मैं ड्राइविंग करती है Right. पता नहीं कौन फोटो वगैरह नदीम बहुत हो गया Oh, it's okay. Don't I'll worry. have a photo. Don't worry. You is that what is that? सुबह बहुत Cheesecake, I think. Cheesecake. नीका सुबह से बहुत सहेली सी हाँ right We can share. what is it फौजी आदमी लोग Picture 11. oh you haven't seen it oh you're taking the picture Very beautiful picture. yeah I'm telling that they're all. मेरी देखा What is the total space? about 3600 feet I don't remember. No. The whole house. I How many square meters? maybe Papers 3,000. here. 3,000. 3600 36. Wow, it's really huge. Wow, this is so beautiful. Wow. Ahmad, look at the pictures. yeah oh she makes like these you know Yeah, Next time I'll bring my own picture. His My brother brother. came from Pakistan. He will- He made it. oh okay. Mashallah, it's So nice. Wow. Here is the bar. I remember this place Wow. So beautiful. that's a walkout Ah, there's a walkout. Nice. So there is a one room, maybe mess in there. My clothes came from Pakistan. Just sitting. Those are the light color. Jump sport. There is the one room over here. Anand Ah, there's a bedroom over here where? It's okay. You can see. What about? There is yeah like this a is light a color. Ah, just Yeah, that is the exercise room. exercise room. Yeah, right here. Okay, good. Where is the bedroom? here It's maybe mess in there. No. No. these are the it's two fine. sons Two sons, mashallah. Mashallah. They're so handsome. yeah Huh? yeah I don't know. Nobody comes downstairs much. Maybe it's like No, maybe it's, some mess in here. No, it's all well organized. Mashallah. yes fights भी कौन करते हैं नहीं देखो माशाल्लाह good exercise नहीं ऊपर वाली तो किसी को करवा ली थी 2-3 हफ्ते बाद मगर नीचे दी मैं वो जब ऊपर कर दिया मैं नीचे कर लेनी जरा इतना तो कोई हुंदा नहीं ना बच्चे